በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ምእመናን። ስሜ ታምራት ፈይሳ እባላለሁ። አሁን በሚስዮናዊነት ከሀገር ውጭ ነው ያለሁት። ስለዚህ ዛሬ የትንሣኤውን በዓል እያከበርን ነው ያለነው። እንደዚሁም ደግሞ እናንተም በኢትዮጵያ ያላችሁ ምእመናን ትንሣኤውን ስታከብሩ ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ላከልን ይላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ የምናስበው ከ2000 ዓመት በፊት መጥቶ ስለኛ እንደዚሁም ደግሞ ከሕግ በታች ነው እኛ ሕግ ስር ያለነውን ዋሽቶን ሞትን ድል ነስቶ ነው የተነሳው። ስለዚህ ዛሬ ይሄን እያሰብን እንደዚሁም ደግሞ በመስክ ላይ ያለነው ሚስዮናውያን እያሰባችሁ በጸሎታችሁ እንደዚሁም ደግሞ በሰላምታችሁ ከሚስዮናውያን ዘንድ እንድትቆሙ በጌታ ፍቃድ እጠይቃችኋለሁ። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ በእውነት እገልጽላችኋለሁ። በዓሉ የደስታ የፍቅር እንዲሆንላችሁ እየተመኘው እንግዲህ እኛ አሁን ያለነው ወንጌል ያልደረሰባቸው አካባቢ ውስጥ ነው ያለነውና እንደዚሁ ደግሞ እናንተም ባላችሁበት አካባቢ የወንጌልን ተልእኮ ወይም የወንጌልን አደራ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ መጠን እንድትወጡ እንድታገለግሉ አደራላችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። Nagaan waaqayyoo hunduma keessanii ta'u akkam jirtu bakka jirtan hundumaatti baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin geejjibeen nagaa kuusiif keessa obboleettii keessan keessaa Fiqaaduu jedhama. Hojii wangeelaa kanaaf biyya Afrikaa keessa kan jiraatu har'ammoo guyyaa yaadannoo itti bu'ee nuuf jedhee Yesuus Kiristoos utuu cubbuu qabaatin utuu badii tokko hin qabaatin sababii dhala namaaf lubbuu isaa dabarsee nuuf kennee du'ammoo mo'ee nuuf ka'ee guyyaatti yaadannoo isaa kabajataa jirrudha. Isa kana ilaalchisee nagaa koo isiniif dhiyeessa. Du'a keessaa gara jireenyaatti Yesuus kanaan dhufne dhiigi Yesuus inni fannoo irratti nuuf dhangala'eessu arras hin miicaa, arras hin qulleessaa, arras jireenyatti nama fiduu isa danda'udha waan ta'eef warri jireenya kana argattan gammada. Dhaloota jireenya kana argatin jiraniif immoo karaa akka taatan akka itti dubbattan wangeela kana dhaloota biraan akka geessan isiniin jedha. Namoonni immoo sagalee kana dhaga'aa jirtan karaa jireenya dhugaa isa ta'e kana warri hin argatini carraa kanaan fayyadameen isinitti himaa kottaa gara Yesuus. Yohaannis boqonnaa 14:6 irratti sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu ana karaan ana dhugaan ana jireenya ana yoo ta'e malee karaan gara abbaatti geessu hin jiru sagaleen Waaqayyoo waan ta'eef Yesuus ofitti amanee ana karaan gati jiree fi karaan ittiin gara abbaa dhaquu dandeenyu karaan ittiin mootummaa Yesuus ittiin mootummaa Waaqayyootti iddoo nuuf qophaa'e galuu dandeenyu karaa Yesuus qofadha. Kanaaf kottaa harrayyuu harka bal'isee nu waamaa jira. Harrayyuu dhiibbatti nu qulqulleessuu danda'an isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Bakka jirtan hundumaatti namoota hojii wangeelaa hojjetaniif Waaqayyoon kadhadhaa nuuf kadhadhaa. Akkasumas illee isin hundumti keessa warri Yesuus kanatti amantaniif jabaadhaa hojii Waaqayyoo hojjedhaa. Wangeela kana dhaloota biraan gahaa lubbuun akka fayyuuf irraa boruu dhimmaa hojjedhaa. Warri hojjechaa jirtan immoo gooftaan ammayyaa ayyaana dabalee kabaayisu eebbifama. ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ቅዱሳን ሁላችሁም ባላችሁበት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁ ተልእኮ ትእዛዝ እንድታስቡ አደራ እንላችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ዓመት በዓል ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ተባረኩ።